Kipong mi pigaw sin pak biamote. Kipong min wa chai na lang ai ta. Cooking queer ha kunin ngai na tawin. Tuinaman. Welcome address. Dim na to say dingin. Chairman Pu. Lang tu satu. Puyan. Tu chungkin guna Chairman Pu welcome address la dingin kau tawi. Zam ta pujit gas puke phau vum hong thong tan mi pin hot beng ote aphat sa nong thong ei pa mo mi pi de zo se dira pha ipiwa atunung pathian thang man men lang Zaumta, Pu Chief Guest, Pu Kamang Hubum IDS, retire, Amazon 2000 ang lungin. Azo atang sesen kipong do tan, amay kipong do hilain. Aman mipi mo sa iga din peuntin mipi te zo sen khadga be peunte. Adang ho list ho sa bon san azo an kipong do tawin, Pu Chief Guest na phone do loji wasu. Pasiga phone do hin. Dunia Zaumta Chief Guest, today Kintim Pupa, today Guest of Honor, today Functional President, today VIPs ho, Special Guest ho, today mi pite ho zo sele, Kimneineng insumite, na bon sawin committee ho, thalengin, na bon saw sungai kipatukan pongin, today zana salam kan pewin, kahin lem so kevin ahi jesu lem na tu sehin, kinot address alut pai tangkatin. Kimneineng kinhi akigon lo na khat hin pansul se mingkating eho kukinong pisunga basen la satam time we chuting le ama masanga jong a senior artist tam ta amin chuting le ama loi lugolong atame het su ke diu he ibizia tunia hitabang Kimneineng hitabang sanwo wi chang theham chuting le committee ho ibizia ama jia hi committee hung ki form them ti sunyaw khat kan se nomen patanay na ngai piwin lang nunga Kimneineng hi ala sa iha su kevin chuting le ama hin million view o hin khu ko na zo tingan sa do tingahin million view an muin patom chahat sungin hani latum sungin ahile million view an mu hi atam tan ma masana zong ahin la aga kivein ama hi ahin khu chuting le mizo sen kapunat naw su sangga ahi khatama lungneong dia ke se wahi pon athudi sangga si ahi ain sun ka movin kayong lasa kahin chuting le isi sun eho hi mai song lehen dunia gospel artist kanin hitabang pathin angai sa hi ama chunga jong thagaw mi tam jong le ama hi atum ben sa pang sahin pasat nei sang ta ki nei zingin ai hi atum ben sa pang sahin pasat nei sang ta ki nei zingin ai le bi bol pi theng liam disu lungge ai zingin he isi sun o hin khu kiti la khu puai cliff lu neu khabe ga din pi dem vo lai hung ding ko man mu lo di singoi pa lai hung ding khat ne no khat ga do mo in het sing diu hin puai cliff lu neu ama eto peto sir aman anu sim hin lahi shooting le pu pau neu ISTV cookie channel ama tuni aboi zin ahung thei tapuin aman director na bo lahi in shooting le adang dang eho cookie nam pisunga film star ho tam ta in asunga ku acting abolwa isi tu sim pe in mizausen ani ki pa pimin isa ko na thilung ki gonsu hilai chi program mi amani aki mo pi hondis ka de kit povin next jite contribution yung MP masanga kapudo no mo he gari amohon gari ne khat mi adinga mi hi jongle tilen ta khat ki pa Thilpeh he chun hichi an gon ji wa hi hichi tabang program hung ki gong hin ama ho contribution jong ga mila ki phong do intin Kimneineng jong hi Tagaw mi hi tisu committee jong nasa takatun ngam ji wa chu mila kan tun do he ama sanga aching jo thim jom to poi tinai poi tagaw mi khat hi jas geon jong hangsan ta ma hi katun we tisu committee ho thalenga neu khat kan se hin he yesun pat hin la sauda tang katin mi pi te ho jong se gospel artist ho hi nasa tai tun diu hi nam sungwa thu le la hin inam sungwa ilung sungwa lo hin thungai thua min zo lo zo patin wa chen la sa ten mi tam pi angai sang omen
tunin mitam pin angai sang tain chuting ama go hilawai nam sungwa gospel la sa zo siong in support jing duty su tim na le tau na kan in ting le tun kadin do ngalin ki pa Thilpeh ho hin pan tawing kating tun secretary pu hin chuting le pu he kai adang dong committee ho sulanga thilo in choi bin lang langa hin unding do le sun kia tim na kan ne nei ve Hello. Tua kipa Thilpeh api sung ba he. Ge so koi tabang ke wang holim lo ba. Kipa Thilpeh pi ding along. Kong ki gongin uti an pi ujong le he thai he. Awas penin dunia linga pu chief guest pu kamang hovung IDS retire amahi 51 side 2 Asia intending candidate khazong hain aman tun Thilpeh ingla pi divin committee langa kona team na kan nei ben he simhan hin dai ngate adang so zo aina si mohin puji be sa ungthun lo lai je sun artistic molding and visual of Kimneineng o hin khu hin memento pukamang hovung IDS retired chief of Hingjang village leimukung sangga zai them Kimneineng kipgen Ngailut Thilpeh ni kwa chief guest a nei pan pe naw chunga kipa bet sanan hichimang mo Thilpeh hi kapiwe jaga gen thei kho sa jing pathinin jaga nangai lut zalin namalam to gun zosia lol hin na le phat theina tharing se na pejing ta hen organizing committee Ipin fat beng siu te. Fat beng te. Kita tahu betul betul rabu kan. Aba natingin functional president pumangken kipgen chief of supermaina tunaman Thilpeh ho ne khat ka gong men yung la pi divin team na le taw na kan nei atu seng ju ki bang hin phat lu sau ta ding jin sin da ta wing kating Microphone lang. asar hosun he pai khat vi hung pui thakin bo ai lo committee hoy ai thei kho pui asar hosun na am lo committee hoy Tu ni sa van lang chung ki khop mo he. Van lang kal khal lo ki thiam chu. abana tunia kin thim puai pan pi diu Reverend Hen Khumang Pastor KBC Center Church Lusiten aman zo Thilpeh khading la pi divin team na kan nei ben he
Abanin guest of honor lang ako na bu Dr. Lamdin Thang Haukip social worker usitin committee lang ako na Thilpeh hi yung lapi divin committee thalengin ko na kan nei ne Ibin kabiyang uti. Tatugo dan soalin. abanin P-boy nu social worker usitin Thilpeh neu khat ka gongwin sining lapi divin kong tao ne Tôi đi tạo tí với anh hội đàn trên ngoài cái sẽ về committee hòn. Còn đeo một tí, ông tiếng độ tài. Tiếng tập tiếng bụng hen. abanin pu Daniel Kipgen amazong Thilpeh ka penumvin ilanga ungpai pai dingin tau na kan ne he Còn đeo một tí. BPT khot na be pe jiute Aban ba natin kung sa yung ano next sa ating abana special guest ho na pankinudin sorry bol kil khan me uhegin lay mo kong sitin yung pilaw ki paminte ama memento hi aina komition ga kita pitan te mo floor pa hi yung la pilaw ki paminte Bipin khot ga be piutele abana special guest hall VIP so ditaute putang milen kipgen kesu amatsu ama hiya sa nahulim man ta kinozi chun abanin pulam sa thang haukip General Secretary TSA General Headquarter ungai mo pulam sa thang na pusat min thang kipgen President kesu Southern Hills umsitan langan yung pilaw sa kipaminte pusat min thang golang ahin zana zia za pukati wahe umlo hai mo pu thang tin len na ko tin ayo ting le pusat min thang ni pitaute pu thang tin len hau ke keso sadaris mama hin General Secretary langa hunai paminte Thilpeh ka ane nomvin Aban. abana se ginutin putol min thang misaw President TSA Southern Hills putol min thang unglo hai mo aban ko kinutin pusay min lalhawum TSA Southern Hills pusay min lalhawum unglo ham Ang tuwa. Ikidan kamu zapam katihin puhen khulin kipgen Piva boy kipgen social worker Piva boy kipgen social worker nung seten Thilpeh ning la pilaw ki paminte Piva boy kang pupi
Piwa boy ama chung he he ham hey hong tai VIP tu na azawa chu kipi hay he ta he pi dio he ipin khot bang te kinyaw sa tan mi pila na to he Pineng sa kip gen lusiten Thilpeh ingla pi divin kan covid na he es buning sorry SP ngai mun in pinuhin kasumile ingay damin hello abana P Florence kip gen ini ki good pevin lang P Florence kip gen amai kahit khelo la sisi pulang hingahin easy pay GP easy pay GP provider yang mahin amahi easy pay yo he Pu Daniel Guite Pu Golang Daniel Lungsiten lang aning pila sa kipamente Pusay min lalgaga mukinun Pusay min lalungsiten lang at Thilpeh ning la pi divin hersa na kan ne si balle Pu Samson ngamun lungsitan lang at Thilpeh kat ning la pi la sa kipamente Pu Samson ngamun azawa kisay mga VIP hon Thilpeh to ay na pinom yung lahi theya hi azule pat khat yung kipenantil lahin akino a pat Thilpeh kipe tham na amam nang lep aban siutin pulalen kip gen lungsiten Thilpeh kat ning la pi la sa kipamente pulalen kip gen lungsitan lang ning din do pi la sa kipamente pulalen kip gen tuyang waitsung Yang penting aban guest of honor lang analukinutin paluntang haukip lungsitin Thilpeh ning la pi la sa kipamente guest of honor la paluntang langsung di situ he
chỉ cái chơi chơi là hết quên xong tí bây giờ tiền cái nguồn tiền cho lệ tặng tâm làm tiền thằng mà cái nó gì chứ phát hành bằng được keynote address chuting le Thilpeh ho chuting lem na thu hoi se na wa mi mi na bol khelo ma hi ale ngai da mutin Thilpeh ho zong aphat dung zuya amlo ho hi in bol kit diweti su chom sai ga holim na hin si khel me ki ngai da mutin ki pai cái bảo mẹ giám ta treo lên bút phạt hơi tên hình lan ở trong cái bảo thu xây về tuôn tí bây giờ quên hồn là ngay tại hình sa điện cầu về ông dừng lại rồi ở trong kino để dress Satan inam sung vào hin lá sa ho he lá khum na video ball na lá khát na hin sang som là sang ngai yo ve để chạy vào hin a hin lá sa na ho cái ba Thilpeh nếu cha mu tai lo hin lá sa hon aphat sum ki ti mong lo hin tu ni Kimneineng hi apat nong hi ding hin ka se khil lo le inam sung vai ta lá sa hoi dap na he baba na yong lá sa dang yong inam tivin ito sa nova ama ho aman sa ding til khat neo khat be i bol pi ho hit pathian na to na len nama arts lang idop sang na uhi masa penin ke ho kwer ho zong lai muna la satya e ko wa dam nai pi wa pathen hin chule ngailut na chung pen ngailut na hin chan wa tuni ha lai kin lo pi ta chan vo hin pi wa organizing committee ho steng le pathen chule kin ne nu chunga pa thu ken phung win tuni le hin kala sa ka hin la sa ding hi jesu me vai ka hin ko cham kim na jesu me hoi jin kalam thuna salve ti hi mi pi le ke hoi pathen zai la in oi khom ti chu kan se
ki pau me ti piang kwer tua hin ki pa Thilpeh pe hayau mit ama ho ki zot jingla yubin zam ta pusat min thang president KSO Cedar Hills putang tinen haukit GS KSO Cedar Hills general secretary hin abana amani chu Thilpeh hay anahi it putang million dongel 6 million dongel apa he ama ho thum hi Thilpeh ki pe hayit pulet ko to lungseta kan min tha cheng si chu stage langa din do wa ki pa Thilpeh committee chairman pu ko na ki san levin tim na kan nei ki ji jo phat le hin programa apoimo amasalanga chi dei dei ding khadau met tuni sa akin ki nei pe nuwa kim nei nem apin nanu apara anom tapon anu ta kusa hin anu in mai cha sim na le abol nom khat ni om kha le phat som chai na pu de he nuwa kim nei nem nu hong ta din ka te me program hi phat nang le hela chi di wa het chi ki chai chai da pulam min thang pulam din thang sorry dr pun phat la da kim nei nem nu phat la din ko we putang tin liên đồng nhau không tài mi pin phật bèn một thế microphone sound controller Hello. Mr. Ben penin tuniha. Kita bang ni ko chan phalo pi ta. Ei mu sau ba pa pa thi zu thangwan na pa hin pi Mr. Benin na he. Sang khat sang ni mai cham ka sim sangin Kimneineng kina hi je hin ka ho lim no min sei thei hi be jong lang itiam ka na ka ho lim sunga ka ki pa be se ja ka hia so lo le in he thiam riang rin lang ni pi te hoin ka ngai tua he le ka ki pa ma jengin dunya hi ta bang chan lo pi ta ki sang ho hi ki ho san dinga lom lo ta hi jong le pathian mi lung sit na za le pathian ngai lu na mu chit na ji hin ka ki pa be se nin pathian chu a vel velin thangwa na ka hin pikin na he tun ra ta bang kin ki man na chunga ule naw so pi sangam yum na monu mun chom che hi jong le hi ta hi mi hi za pi hi bang zan so nga jong ngai na nei ta nong tha za lu vin na bom ta chunga ki pa thu ka hin sei kin na he tun ha Kimneineng hi chan mi pi te ho Ngailut thei le het theya lung sit na chan bo nei thei ho he ka ngai tua ka hi le in sunga anu ke ka hi in au te hi in ka tau na u a hi lo le ki ho tau na je he ki ti han nang tau na phasin tau na hin ma hi ka thu jing ve ki ti jong le ama hin pathian na mu lo wa pathian na gel do lo le ki ta bang hi sang zo lo dinga hin a hin le ki ho se tau na sa hin ama ta hin ane wa pat sa hin a hin dan le a ko sa dan na hin pathian hi angai du mo ngin tau na jong ki ho sangin a hat zo in pathian hi ha but na bonin pathian na but na zalin mi pi hi za a hi lo le la sem hi han lang i pi hi jong koi hi jong le angai lu din hi za ni pathian na hin gun do he ti jong hi ka hin sei do anu ma hi in thu sei thei jong ka hi puin hi ji chun ka ki pa na hi sei zo lo helin ka hin sei ni pi ho chunga hin adi hin ka ngai tua ka hi le
hitabanga stage so azong hi ding khalo ka hi in pathin wangbo isan na zaluwa Kimneineng hin misang sang azong thiam zo le la sa thei zong zo zong hi bun a hi wangin pathin ni Ngailut na hi achunga hin achang ti hi kamu che je hin ka kipan hi alien de sa in sei thei hi zong lang ta chang kha chang ni be se ngata ka tin na hi in ka kipana zara mai sam ka sim masanga ka hin sei do hi in pile pu hi win loi le gol ule naw mun tinami hi zat bi ni Ngailut na ho hi avele velin kipat hu na chung ba ka hin khongin he tam ta hi ka sei no min milung hom ka hi je hin imacha jong hi a hin dibang ta in ka sei do the hin hi chan chana ahung din don ho hi pathin a hi na bana la hin sim aulun ne a hi in ama hin ko ta ki to a vanoi nu ne lo pa ne lo cha ka ho zo se ding le lung dong ha sa gen the tho ho zo se ding a lung mun na pakai hi ti la a hin sa pa na hi ama hi mi het thei khana hi ahung don pathin amang sama ma jengin hiti je hin la hin sim do pa chunga dunya chunga jong ki pa na lin ta ka hin phongin sei thelo pum puma ka hin sei do hin tu masanga yong chun awang phat ki chan dan ho hi ka ngai to le tu masang cha khan yong chun izowa hilanga VIP a hung ding do anu florin chu ama hin album khat jong hi a hin a hing se nin la khat len ni jong hilovin fur album khat ni a hin sponsor lin hiti jong chu siki khat jong seng lo ke yin kan nu chan hanin anu chun a hin boi pin te thin so sai na jong a hung ki nei ta in hitila chu ha do jong om nai pu in mi pi te ho ko ma ka hin se nom khat chu izo phat le ka cha te a ning dinga au te ho ha bong the khat len ni in kain hop sa dinga hi in alat thei chanin nei Ngailut naw chung so na hi ti album jong chu ka hin hop kit te ti yong chu ka hin sei do a hi ka ki pa na zalin mai cham ken jong hin koin ka ting ke ba na hin ke no ya cha kanaw a hi in ki ya dinga Kimneineng dinga apu a hi in ama chu jong pha chom cha khat in la in tin ki pa Thilpeh jong neu cha ka nei nom ji u chun ama chu ti pha chu an ra ta po min ken jong mai cham sum ding jong chu hin tu in ka tin lien jong kanaw jong hung do in tin ka bol thei kham committee ho a chol be se ni win ha sat gen thei na hin thon ho tu ni jiang jong chun ka be na he le hung ding jong hi iti sei ding am ka ki phat lam to ka ki pa to sei ji jong ka he hin gu thim chun ka thi jong hi a so leu jengin chan ho ka vet le aban hi kya sei zep le i dung thimi hung na valin tin ka ki pa ti kalwala hi sei ding jong ka het lo to hi ki pa Thilpeh dana committee ho dinga man to kisim ho chu kanaw to pi do na khat hin nei wing ka ting ti chu mai cham kan bi do na to ke ma pha hung ki tai nei tan te bon cha venil ha pha pathin nil ha pha ta ip zigin pa pathin thangwa na ka hin pe in chule zana changdinga kilom pakai hachapu tuninil ha kin thimpua ai pan video hin chule chief guest hozo se ama hi ne le amin chin kimin pha hi zong le Kimneineng in sungang sai na kunin a in sung bi chu ka hi pun hi zong le apu khat hi nen ka zana sang pen ka pi uve phat hi ka hin la sul gu thim hanin hi zong le pakai min ke thiam hitin ama sapenin Kimneineng chanchin thu hi tham chu khat ka sei no me aje chu mi tampi in mi heng mo hi a chanchin le a hi nei heting tal atu sei a ki hetei a ki ngai no min chu le ala sa wa ki ngai no min ama hi na het chin lo in la sa tu sei hi
ngày nôm số anum bê sẽ gì lâu hiện gì chun ichanu inanu nunga Kimneineng hi cái hết khi lâu lâu cùng xóm ni lệ cùng khát na ha 20 cùng khát anh cái hết đó là 21 xóm ni khana kan hết là hiện cùng xóm ni sapang cha hin alai a hi in a hin la pathin abut dan khat to ga sei ben ka ting mi tam pin holy bible hi sim chai ding agut a hin ama hin suk chai tho ding ji chai ding agut na tu ai old testament at sei kun lai ta a hi in le kha sim lam pa ma ga sei ding in sapang cha apa umlo asian la ya apana dal ha hi zong le anu ban tha hat le mi pi lung sit le pathin mi lung sit azal into hin be first year abo lai ta a hi kito kaga sei tin bet inomin chuchunia cha khat ading chang thu dola ka se hi in chu Kimneineng thua ka se hi san ka ting ama thu hi se din tam pi umin ki sei le hong sau be se kha in tin ama gel kho na zal Ngailut na zal in achian na wang kho zanglen phaya ki patnin ko ho sai pi vin zong a hin zuye ti to kan phong do in chile apia puding dol anu pa ding dol mi som li tabang kaung kil hon uvin yan thei ta in chile superman na chi public ground muna hi aning yal kho na zala ka hong wa het kan ga pun do no mi sang kating hin se se lang sau be se tin akhat na nunga Kimneineng o hin kho a hin sema la hin sa do a mi hon na sata hin het na ama lo pinitingai sewa hipu in ala hingin saga gen theiti hon mi hi tui thi hunan amang uvin hichila in siam do anzo ka una sei do bangin pulun ne white clip ama hi thagau le ta sa ken jong close ta ka nei khat ka ki nei pi ta na ka nei khat a hi in hi chun Ngailut zal in anu in aning nu Kimneineng nu in pun sil khat hin sil pi le kanomin ulun neo set ta in silanga kunga ding don lang Kimneineng in ala sa atan zo hi lu neo vin na sata in bui pia ma in sin ngen changa hi in ki pa na zala hi chipun he khat an sil pi hi khoga be piute hello Thilpeh achi dam lai ven til khat alo thelo khat o men lung se den sung mi te hung ding den ven tin doctor pu hi to hi meeting adel ding hi ta yu chun chi tang ya ti jeng en chom phat be ho lim lo chu no mo ki sai lung se ta phat hung da din kan te mo ve in sung mi te na gel them di ven khong taw ve doctor pu liam nan khat an beng te ka ki phat lam le jeng in na bon cha win jan pha pathenin jan phala dam nai pe jiwin ke pathu ka sejin pakaya jana chang tunilha thempu chief guest founder president guest of honor hozo se guest ake ko hozo se pakai na cho hozo se minu mi pa hung ke khom hozo se na bon chawin ka za naw ka Ngailut naw ichalu inaw nu Kimneineng zalin ka hin pe bin he ke phalam pumpuma ka hong din do hajin tampi sei pung kating o hin kho music for unity o hin kho sagate mei thai te pathen o hin kho giti hi hin kho khat bu me hin kho khat bo hi hin lai za ke lung sit ding ke Ngailut ding i thi zo ting la Thilpeh ke bol thelo hi i hin sunga hi Thilpeh i bol thei chana bol ding hi ji chun o hin kho itila ka ko kit thei dam ti inei masangin Thilpeh ha bolin bolutin tunil ha ai chanu inaw novin hetabang thelehin bola organizing committee in thelehin gon pia music for unity ati hi o hin khotia ikihap ka ovin pathenin hin kho e pu Thilpeh bol nan ne zuitin chanu naw no Kimneineng jong chaga palo tin kisung lelhin kay hon min na dinga kasayo hi itsagat igan te hi mit do na nay ding ti hi thupi khana ka chipihin kakipal he zingin sainom tampim zong le kakinota ziun ngaydam kahin thumin insung mi te anu iunu zong lungneo hin pathenin chanu wang pha chanu hoita na pe tito kasay numin
achai na pen penin committee ho zo se nehin min pha zeun na chung che ba pakai minin ke pa thu kan sejin hi chan chu tu ni ha dinga kahin seinom hin tin Ngailut na pulhing sel chanu inaw nu wa dingin may thainu sumsan tu bangin ke pa na zalin ke pa Thilpeh neu cha ka pe no min committee chairman hello mi pin hot yang te ke chen chei tan te ki pa me da to bu den ka te ko chi zom mo ki pa me aban zom pe pe kin uving ka ting ki pa thu kan se na le Thilpeh kan bol na hin zom kin uving ka ting abana hichitabang program lo pi ta hingung do program organizing committee ho chunga Thilpeh neu cha cha ka ga nei no movin pakai menin ka hin min pha pha holanga hung kal do a chi memento khat khat sang ing san pi ting uvin ka hin ti min he akhan na a pu hen cha hung set tan hung ding do in tin anung zui dinga pu he kai chule pu gin pu khat hi ga sim do ti adang ho hung jing lai uvin thu in siming kate pu hen cha sit lo Kimneineng committee a chairman na hi to hlona Ngailut Thilpeh pe do na kina in sung lo ma don the lo khop le sun kho zan kho gelawa thachol ta apan nala na zal le kin lo hin na hi zala ki pawat sana hi chimang mo Thilpeh hi ka hin piu ve ke le ka in sung mi ten ka dit zo lo dit zo pa pathin chun na to na lam zo sia phat the na thaling se na pi taw hen dated 16/10/2021 a hin pi ke ma hlei kho hat kip gen Kimneineng nu so he pa me insan piu pu sancha abana pu ka kai aban le pu gin pu chi dau tieng le pu lu neo chule pu he the nu he them pu he them pu ngan ka ti le ipi nu du yong chu pu kan ti e pi he them aban le Kimneineng aban le pu lun zago sikit le pu lulun lung set tan tua kamin pha se se chu hung wo hen cha pu hen cha dongel kip gen na pu hen cha kip gen pu hen cha sit ho langa tan pu hen cha kip gen awat le lung set tan chilanga pu lun zago ong kal do na he pu mang boy dongel ngong kan mu ai ma he organizing committee adinga advisor pu hi e lim ke kap di dan he tham khat close devin dimote langam ke hin phe ta suna Loris nong ki musa no wala kisa kimenya na laya ang dingo chilo masama amalang kunci one two three pu he kai lung sit nang ga ding ka di o adang ho chi sau tin vel dung ngong vel kal sangin aning o hin kho 1 million view anga chunga GPS an ki ko wachun ma hin
tu ni kin lo pi tai chi hong do na the dinga he la khuma a chi tiang ta le chi le wa le na za ding gari khat pi ding ti thu hi na sa ta in ama kam changa ke pat na phun do na nom zi in atum be in committee ho zo se thal heng ti yeng ka ti a bon cha hila ki hul zo lo din hi zong le hi chini khuwa na phung do pa pu he kai an yeng nu in ngai lu za din pun khat in silpi daw ki pa min te pat ni ga be pi ho phachom chakhat akikino the thu jiang in bol khil om kha zuna pakai minin ki ngai da mu hitin ka sainom tam pi omin ki sei sei le sau be se intin anu in mai cha mahin lui do na le Ngailut Thilpeh pi dinga lom pha ka sa hon kan bol na hon chan chui sang kating bol khil bol wal sei khil pakai min ki ngai da mu te ka ki pa e chan chu tan te tuin nunga Kimneineng in o hin ko tila chu an sa din he koi dabang tuni hi reception ki bolo he koi dabang ki thopi no mal hi chila sa pe la hin a ki thopi the chanin hi chi stage la ki thopi di win het sa na ke ni he Akiting be sen sompot ga akitin sa da diutin ama masang zema Kimneineng in la sa peting le ki thu piding no mo sin na bol di baitain tun next G10 gari pe don an nei diu hin next G langa committee hosin hungun tin gari pe don an nei chai chai ting le Kimneineng in la an sa ding hin ichila chu ichi ki pe do zo zo te la sa pai pai ding hitai tu next G te phat kan pe bin he next G team ho lang hong kal do leo chun ki pamente la sa hi ingai nom diu hin i ho hi koi mai vet nom lo mai the koi ikinu ki chai do lo te next G ki ti hi next generation ki ti hi chi hi tu lai digital khangai to lana chu next G hi digital ako na sum hol theina lampi khat hin hi chi next G a korin ke hom jong thil tam ta ka bor do tawin hi chun hi chi next G a hi koi tabang alung lut sumla pai them cha ne ya awang tam ta su num ma hele ke ho cheng ho hi nin kon teng wa le next G member nei theu hin hi chun tu ni hin next G company alo next G Manipur team in hi chi yong hi meeting in mai jong le aman chu la khat hing di chet hin hi chu ke ho suma ka po do thewai thilai put ain next G a ko na hong ki po do hin hi chun tu ni hin nunga Kimneineng hi pi do na kan nei diu hin gari ki domen lang ki pile adel li di hin hi chun hi chi chabi hi kyo next G a dinga trainer ta kaneu pulal boy Dr. Carlos amain sian pi do din kan tim le chigari hi ke sata ka sia ka vet na ka dei pen ka da ba kilom di kan he kan pi kan hen pi hen ye sun ke on ki pa ta nga pi dang ya boy mi pi teo ko be ngu tei lan sa
điều chạy cả quê má cùng thầy lâu điều đuôi đi Mipiteo Jose Kimneineng na sangat naga kithom binom teng na sum ke som khana hi tia na za chamai thi duni phana hin som khat som ni na naga se khom tia le na ngai ku sa da hin Mipi Jose kithom pi thei ni ma kin gong a hin pathin i dop sang nau som a hin pathin ba choi te jong i dop sang nga hin i jo kham som khat som ni ke pon Mipite Jose na sangat na si demule sumatam na ni phanam de hin Isi chu na sa kawam kham na zo kham chu kai mi na na ki thu bi le pakaya sa ni nei khom ni he pathen na bu tin Mipite Jose na to phata pathen na ko mo hi Next G company de pathin pathin na bo hen next gì đâm son hẹn
tuin abanin minister pa nakigut thina dingin baby chingboy ama nakan hung samtin aman asa chai le pu ministerin hiji garit tham do na le makhwa Kimneineng dinga tauna pu ministerin phatan kila dung he tuin baby chingboy wa join na sa dingin iko bin he mi pi ho baby chingboy dingin khot pe mu dai mi pi ti ho baby chingboy le baby cho Ngailut na hon pan la lom long la pan the hin lai je minin ka tau pe kinit nahi malama nang man naman sa kina kumsom ni sunga nang man napui hoi bangai aulong di kum na azong napui hoi kina ole limla mel te hoi nang ma lo pi na adop sang jing the na dingin nang man phat the bu dingin ka tau pe kinit nahi ahinga nu
pakai amazong na din pisinga patay na buwa inche lochen semele achanu chate elo la midang ti adinga tauna panale nang maleng gama dinga apan na jong pakai hangsan ta minu kharhina vet jui thele vet ton thei ta adin zo jing thele dingin anu zengo nang mat patay bodin ni kataw ni tuni nakipa naw pakai nang man sang ta tun naw nahin tun na sunga pakai akipanaw mai sam zo hinang main yem nam tui ta banga sanga malama pathina chana dingun song na khot thinga kan han kin na hi dunia na lo pina dok sang dinga lom pakai nang ma wa choila sate na mi te ho la pakai nang man nahin tun do committee ho zo nang man pathina boding in hi kataw ni pakai gam sunga la sim ho la sahozong nang man patay na buki din hing kataw ni aulung ding khangla ni ko sunga amaho zala aylo la tunya ka so pinuzala mitam ten apalam pia kitil khona pakai chi hoi theina lampian mu theina dingun jong na hing kataw ni tunin dop sang dinga lom tundinga lo bahitia nang ma wa choila sa ka so pinu chunga Thilpeh hin bola next generation pakai hichi team hozong nang mana to tham nawa pathay na boding in hi kataw ni tunin ki phal ta ka so pinu pakai nang ma mina kal son le na ho a aman sa diu gari hin piu hi nang man pakai gari zo hi pathay na bua gari lamha le na pakai ka so pinu aman sa le na ho zo sia nalopi ki phone le adam pia ahin pia apat sompi thena dingin jong gari jong pathay bodin ni kataw ni mi hemen ngai chana hin mandihin sulai khalai sulazan jing kanil hahin lam su lam to lam phei lam ko lam zanga an ki man zo sia nang man pakai gari jong pathay ne bua achunga to tian jong ki panale damnale azot naw muna ki pa do thi alung thei dingin nang man din pidi ni kataw ni pakai tunin ni hain hitabang hisan lopita nang man pakai na chate na lungsi na may thai ho kiyahi ki man kaven pitihi sagate kiyahi na tihi pathen di ta na ke phone na zan ka mu zewin namin thangwain pakai ama chunga yung malama pati at sa nadinga na natsa kay man thangwa puma hando dinga lom may sam nagari ho ahin kataw pidi nga lom pakai committee ho la panin la ho zo se nang man patay na bua gamsunga malama nang malopi ki pondo na aban abansa kamuto na hidingin tunin na patay po na may samo na patay nga lando nalatsa kay man kataw na patay ebu pitay teding ba kapakay data huhimpu pakay Jesu Kristo amin na kamtao amen kipa amin patinin kimneineng ahin anu ahin sukit tale agari ho ahin amazong malama patinin alopi na dingin in mang chajing tahen kay mapatla na chanjutante kakipay mi pin fat beng te pakai ka chapu kin loting kalen kangin zanale ki pa tu thak sive mi pia tam che chen ki pa men na ingai kan lo phat hung phung ding hai kai tun jam ta pu chief guest pu ke to room ama hi mi kin sa ta tang sunga sunum ta ahin hung ta le ki pa men te ang sing lain na ko da ni jong hin program ki san jong ka pe hai yo hin mi dang khat el hung ta lu din mi kin sa mi pha khan ko he ai ja hung ha ba hi committee on ngai dam thun na jong kan yun ki pa thun kan se ve jam ta pu chief guest pat yo Unha phana sa la langa to pite ho pilai mun pi ta tin lo pi ta e gon the ji evin pat hoi e pe wa paten thang wa num hen chukit le organizing committee in hen the ko the tam pi la ke pen ta e ko ji evin achung chi awa pa tu kan se ni he chukit le tula phana ministra e pan piu he han lang councilor president he han lang guest of honor ho han lang special guest he han lang o bung lang adam kai ho tang house ho
civil organize na lam kai ho pa te nu te u te loi pai tu le pai te ho tun ha pa na iki ko do nau hi he su ke ju bi so pi chanu Kimneineng kip gen aman talen pathena ko na achan talen ane ji a 1 million view amuna chunga u he kai kip genin ama le generation next one che achi awa le denga gari angai to pi na wa kip be cha pe do hido wa kitil ko na theile chanu kitil ho na thei hian lang adang la salanga telen nei ho injong kitil ho na ane then diwa to gon ane yuwa committee hon tupi ta a tun ha pe do na le pati rianga taw na dinga kin agon ji uwin kitaba ho hi pathenin mabana e pui thena diu ho hi igel do che diwa kong taw he tun so pinu Kimneineng hi kaga gel ji le laya ka tu wa kaga gel ji le ama mai ma so mai ka ben amin Kimneineng kiti kaga gel le ata sa alung tim akimin telen anejin nei hi telen anejin ning hi ning chet na pathen lo pin na ho tang lo wa apon do jing ding danin amin jong kamu do thein ji hin amin to ke thona tu ba na zong pathin mang cho jing han lang leng gam pathin leng gam adi han lang adang khang tha la sa ho dinga zong ama hi idola iman the di wa zong ikitil ho chi di wa thong chei ki he ilai ha nga hon nei het be se lo diu ka ta sa din ke hi ke lo bu ke một bunga dong ka chengin lim kho nga dong ka chengi tu tiang le ong hong ding sani le somni le ni 2022 tiang dong le man pu jeng assembly election dong iti one side intending candidate khanin ka ki gelin ka ki gongin he che ho kendra songa aching ahau abol thei tam ta la ke rong kha law te ka ke pa ji thoi le he koi ma het pi lovin elite candidate ho la law the ya ka pan he wang pha ka kisan he ma ban ho chu iti dham pathin khot koi taw te ai pi chu hele thang min Ngailut na thu ho the thang thei kilung to na the thang thei telen nei ho to sang na mi Ngailut na ateng le kipun khom na thei ho kam kai pha eden pi taw han lang to teng le achi candidate ho tiu se he pon mi hi ma pa bi nga ko na jong in sung mai sam jong i bol chi lo wa hi le lam kai acham cham hong ki wa na ko nong ki tang tha the ai pon he in sung che wa mai sam se mutin pathe na pilut tin hoin kai wa hoin ki khen do te mi tha di ma di hol pai jong ni ti thei dong ya pathe i ho hi di tan ho leo hen i gam sung wa ne la cha jong min tin kilung to na jong min tin ki Ngailut na jong min tin ki dem to na jong be yin tin ki tha ki ma jong be yin tin Manipur sunga kyu se ka te poi tribal sung kyu sa ka te poi India sunga 51 side tu kendra te mi he thia kan to na hen nang chi na thip na hen nang talian ni hen nang wa noya ki thang thei tin mu na hi pathin e tun diu hi ya hi pathin chu thagao hin thu ta hu diu hi a chai na ka se nom chu so pi chanu Kimneineng anu jong ka pa sa the ni he so pi Kimneineng pa be tan anun an kho kha ho lang be ya ho kha ki ti chu alungim na anun alungim na tam ta se nun na mun chu lo wa tan an kho again the di dan a hi ai wa nga ken te he so lungim na tam ta nei jong le a chanu ngai lu ta pathin na an lam kho kha han chan ge an pui sung hi anu jong chungang ko pa na ka po nge he
hon English pawa pau cham tu in even when the going is tough the tough gets going bui na cho am ting de ahang san hon bui na cho apal gal kai jobe when the going is tough the tough gets going it hi inuvin Kimneineng nun agial do thejin apodo thejin hi ama he ko pa pi he ye chun tu na pa na ka se lom tam the in mi he thei lo yi in ki he do na dinga ka se nu ta min aya ke form me pon iso pinu platform hin ama ki pa pi hin ing kil ko we hin ye kin tel dang ka se ni ta poi organizing committee hon tabang thil lo pe ta agon ho hi tu di ke ko se Halloween kon teng long le il hang wa ho ta do ti da pu ki dam dong ka se ngam kit pon i boi la la ji ni be ku ki fe de ting ai ge ji ye wa he forum for revival of Cookie Society ke thok din alam pi kan se min workshop ngawi kan bolin tu na he kai kit gen jingwal pa editor pa dong hi silonga kana bol form he kita banga Cookie fe de ting ai he ji wa he ta do tel e da kidin abang le Cookie tel e da in lai pa ka se ngam pon e mi te tau te e ki lung to then di bin e mi te la hi tu na ke u se Halloween aban ting long le kita banga ke pa na tu se ki ki ho na thu ho platform ho function ho jing ta hen ki pa e chan chu dang te amen Hello. Di pao me se. Tôi là thực hiện. ka se khai khat amen very sorry ka ki pa ve sa na si ki mu za long ne lo kin gen thi ha sa ke hin yong le ka ngai lu ve sa na committee hot ing san pe lo ki pa min te Di pao me patin patai bu hen. Mungkin hubun he asaitan macam politics platform hi samung wang apa na hi ho adin nga lam na zapina ka to no me ti che he so ke yobe patin patai bu hen lo tan sa hen tuin abanin bi boy nu ge sola amian hoi pen bi boy nu ko kit no te kal to yo din nam bi boy nu hi nunga hi pui ti chu gol nang hon na he bo masa penin hetabang phat phale damde e piwa pathen ka thang ba in chuting le tu din di kho chulaya hong ki form ho zo se reverend pastor hi in chuting le phosung hausa kapuma ke nga hin chuting le chief guest of honor chuting le functional abale special guest ho hin chuting le khusunga ho abale media partner ho hi in no ho zo se chunga ka ki pa in ka zana salam ka hin pe ke zong alang khanin ka gele tu di ni kho organizer ho in e hu tik chu ke jong ka da no pon ipz ham ki le ke ong ka ki pa pi in e ho society sunga ding in hi pi ho iti se de ham la sa lang hi halang acting lang hi halang I pilam hi zong le film industry hanang ipi hi zong le e ho hi market neu hi win ahin la abo thei ti de ham kine pi ta ta lung le ta ta in ahin gon ziu ba hi da hi gam sunga pita bang ho ahin gon do ba khaleni ki pa pi wi ki tho khom na win ka geli na hi le ke zong ki pa ten ka hungin I hung gel do ho zo si tunga zong ka ki pa na ka hin phong ki nin chuting le so pi Kimneineng amazong adim yang hoi selin lung se se me la pu in ama tuni ha hi tu zan pha ni ama zala mi hi zan hu ki khop khon theu hi in ama zong ki pa pi win ma ba ni zong pathenin ki hon pi zingin tin e ho zo sin zong I zo ham khamin ama zong support zing wite ti zong cha ka hin sei do nom ki in chuting le I gele ke guest la hi da dong le e yong achapang lang pen chu ki hi hin tuni ha chief guest pu kamang pa kamang ama to ke hi guest ka pan hi tuni ani na kong pisu to ho na hi in
ama sapena cha ma khwa ka gapan kha hi in wang pha ka sai e ho zat sunga society sunga kine pium ta ho to ge sa ki pang khom ki ti hi e dinga zong privilege hoi ta hi in wang phanom ka sa in I ma cha ki hi zong le in gel to ho zo si chunga ave ve la ki pa na ki phong in phat mang ding zong tam ta o ma hi in sau ta hin ki sei le tu ni zan ho ta pang hi la zo in ngai nom so ke yo hi in sau ta zong hin sei ta pong ka tin chuting le kin zong chom be pu lun neo ama he ka ki pa pi e ho society sunga ding in he thei ta ho hitan ama le ma ki humble hichan ge hu pha he ka tinomin amazon chuchapura studio honna ho ke zong khabe ka ga chi in ka ga visit in chuting le ni kum ham yang chung ka chanu yang recording khat ka bol sa in ama ban zong chung ki bol in tin ama ho zong hi e ho society sunga ding support the mi tam ta omin atam al hom alit an yaw thu cho ma hi in aba hi ta bang kin ho ki gonga iki pa khom pi the ho zong hi iki support ba sa naw he ti chu iki ngai lut ba sa naw hi in ma ban ni zong ipan na thei in pan la khomote ti cha vela ka hi sei no ma hi in ke zong ka ki pa na zalin tham khat ka hu kang no min chu chu lam kai ho in hu la ping tin tu zam pha na ke pha hi chan chi tan te ka ki pa e Layo. Hello. Di pau me fa beng uti. Ame Ke na ba nahin zam ta pulun thang. Nahin sila pulun kugin pudaner pusat min thang thang tin len. Ano ka min tin. Sila la chi pam dita. Yes ho aban hu chi kiti. Tom hat ngai te o ti war ho ka battery be tan charging kan bol ting la sa ting le kan live ki de sorry